ke sete ha asal mahin bani bagai ini jeng jauh tu saya hasil hilai kokha pilih awak jeng khai kaya 5 ta di sini kuar khambar Govinda Bazar di sini jeng kabara jara jeng orang je khaca di sini kila ini ke kalau ma sekolah mat di sini atau belajar belai hasil hilai kaya jauh tu no Hakaham te khulmaya phare noni delegation meroni sathar mungbai jeng sini am sayo be keplai ngui sini syarat triprau jeng keplai mani hai sini bubagra no jeng yakbai rolai tha phaine chalo jeng sini man thai sini raj ni bagai jeng tei be jawab khaine ni phanrak lai kha ini sini pai tha sini am sayo officially jeng victory rally khaimani sal o sala imro no kobongna ni musugo sini beskango BC election phai tongo BC election sini bagai belai thinang mani sini kami am chai sarkar kami ni mukhyamantri chonglai ani jono 10 bochor ani setang sanai rok sai thangkha 10 bochor rongoi sini man thaino jono rolia ini oro sini oro sini am chani MLA speaker borok korang ti samalia je sini am chayo BC election khaiwe jengno be ganatantric adhikar ri hine nije asuk top position no tongphane sini ti prasani bagai kok samalia tini o jaga sini bubagra pila o high court of case theka high court of order rakha 2024 ni December ni BC election ma khaine hine Keba Rajya Sarkar High Court ni order no borok mane liya boni kode sini bubagra hai ni hai Supreme Court thangtika ini Supreme Court interim order rakha judgment rakha je June mase ni 30 tarik ni BC je athapane BC election ma khaine ni tabo Rajya Sarkar BJP Sarkar borok si tongo je borok chenai hin edisi wo borok tama saphai 2828 saude saya edisi hapang slaine ro hi samung ro lai 2830 si se sanai tongo 2830 si manai hi sanai du tongo 2828 si sanai du tongo kia ba sini thancha sini unity jeng phuloi rakha 2824 ta jeng ason nawi ini village committee borok tabok sapiu na ekok lorai khaine hane chief minister to already chaisbe ha sini mananiya mukhyamantri Manik Saha bo already chairo ha BC election amra ekok lorbo hne dom tongke tabo BC election no bunduk lai ne haji sini am chayo kilabagma am chayo 140 ta ason tongo 140 ta member kaispan uborno jeng keplai khairia zero ini sini orang rapodo sini dalam pada nok klawer nuseng somai tangai matane joto jan jawado mecema ne bagai babong ni edisi election general election ni result sheet joto ni yago tongle noble athoblaw borok cheng oro police station o becheng jolema becheng bagma becheng omahake besi 46 polling station o borok kaispa o nu apply nya nge baki BC election nge apply na BC election uborok paya nge ini sing tong thoglai mani BC te sing somai tang ma thlai na je chini thamchani mari no te be grak khaine ni bagai chini bubagra no sing haste ni jot ni chet kosuk ason no asawro ni bagai sing somai ma tang na omo impossible ya basa borok sapainai ti prasano chief minister ronai hai hine borok homani dala jumla mane borok jespang maya hi sanai borok jespa saitong di maya hi 2828 nanai hoi si 24 ta payu nge borok tabo BJP rajo bu mukhyamantri selai tabo kok banglai tong ni ro ni patrikaro mubai khena haji Manik Saha ni against borok jo to tabo nangai jak ote ni BC MLA कम से कम 20 टा MLA बने against tabo kok banglai jak han bang BC election ro borok tak mane chap simali haji sebani netritwe BC election lorai khaine bo borok saimali
Sini अधिकार मावनी बागे हास्ते नि जो तने छे कोसो आसम थाइयो आसोगु नावनी नांगना आ चिंचिनि बुबाग्रा नो आरो आसोग रोमा केसि चिनि लैंड राज चिनि इकोनॉमिक राज एडिसी डायरेक्ट फान एगोतनी व्यापार सि हाइसि लॉयर नो नावे एडिसी डायरेक्ट फान बा ओम ऑर्डर पास खाइदि लैंड राज एडिसी नि जो तो चिनि तिप्रासन नो हानि अधिकार नि बांगे एडिसी रथुं हाइ हनै सुई notification karidi ne logo ne director secretary chief secretary no nongwe tini ni bising khaji hi ro mau jodi chief minister ma khaje ar mo kono beaini ya je chuno ADCO chini ha ne adhikar chuno ro di hi chamani omo beaini ya bharat ni সংবিধান no sujat tongi tini bharat bo chini tei bada ki noita ADCO poro ni ha ne adhikar tongi haji sebano बाइके बरो जागा हानि पातारनाय पचारनाय अमो बरोनि अधिकार दं चिनि एडिसी वो हंके गरै हानि बाङै बरो नगर पंचायत छनावो एडिसी विलेज कमिटि नो जनरल छनानि नाय दं दिनि जों आसे काका किकि के छनाय दं माने हानि अधिकार मारनाय एडिसी डाइरेक्ट फंडिंग मारनाय हनै काके किकि छनाय दं माने रोमान स्क्रिप्ट मारनाय हनै छनाय दं माने बचिम मिनिस्टर नि यागोसि जों दानि छनाय बेताबो जों ओपर सिनो सिसैनाय आरो ओपर सिसै मांगो बरक बाक्सा सानाय कम्युनेल हुनै कि प्रशासनिक मिनिस्टर अनाय हमनि के कम्युनेल या हाइछि जों चिनि हाउस मिनिस्टर मावनि अधिकार करि हादे जों चिनि याक्सि बाय बोदोवै जों कप्लाय खायो आजादाव आसमनाय हाइछि हानबां चिनि ति प्रशासन जो तो एक मांगनाय ताबक जे एक माने तेबि एक मांगनाय हानबां दिनि जों BC election ni bawi ready mangna BC election ni bawi samuma khainai 2028 chung Maharashtra no chief minister rowi arni asok thayo rowi chi chung tei bu hohom dodom te apot victory rally chung tei bu kotor ki khalene ha chi ni am thaibo dinang asoko kobang saya chung tong tholai tongmani jorawo chini BC election ni biskango chung tong tholai tong hang ke boro BC hanai Kono musung khel mak khaine haji dini chung tong tholai meni bisiyo chung BC election ko target mak khaine chini tabo mo next step BC election tabo chung yak klik kaise kagra kha te kaise makanai ngite kaise paitha ang pilo bisakha asombo bhuni kuno kuri hasi chung commitment khai chung somai tang khangke chung dedication khai khangke chung apply ni Gas nungsung jotona hambai chini bubagrai aulok thung ti pramotha pate aulok thung ti prasa aulok thung